Yo, si, sa kapet la men. Mwen fè ke la baz mwen tan nou ki bas. Yo, basket li la rap ne. De gacho, mwen se moun sou yi. Si gli se ale, mesye, se pa se fè. Problem men, an basket li. Mwen ban problem la men. Madame mwen. Of course, men si pou bon problem a madame nou baz. Jere sa. Joun kon ban problem men. Madame mwen. Madame ban. Men joun kon ban problem. Madame mwen. Yo, men sak pase. E baz men nou ye mba kache nou sa. Sè, fòm vant ti mesaj pou moun mout la. Va pase nou sou blof. Bon mesaj pou kal. Bon mesaj pou kal. Baby, chéri, pou vremen désolé pou hier soir. Paske, kapab la ka souti men. Te souti fè sa, men malheureusement, pa jwen chans, ok? Mwen te vremen busy, mwen te kon bagay pou mwen ta fè, ok? Maman, paske li tap tan mwen, mwen te oblige a fèl, ok? D'akò chéri, mwen fòs impika, d'akò? Parele mnou, mwen pou ilo, ok? Fatigo. Alright. Yes. Oui. Mais c'est pas madame moi m'envoyer message là. Oui, Jesus. Yo, depuis hier mba kante la ka mwen men. Show. Depuis hier? Yeah men. Skou blode sou mwen la men, plen som bali bam chanje mba men. Koto dormi la, men? mwen chè. Yo, yon la rim dormi baz. Bon, jiska prezan mba kante la ka men. Ou ba esi a yaka yo men du tout? Baz. Yon mba parek sou mwen men. Show men, show. Show baz. Mwen te ave moun chè. Bon ki pou pal dormi aswe la. A, mwen konen men se patnem nou ye. Bon mwen kontan wè mnou la nap chere mwen. Mwen konen aswe mla kar, demen sou mla kar yon. Non, cheke. Mwen mla li pou mwen, se pou la ka moun wap pou mwen. Yo, kousan ek gen yon baz. Mwen te mbate basket an konon mwen. Mwen mwen si chanm gen men. Mwen se de mwen baka pite la de kon vi don tout net. Mese kousan li Amerika, ou nan problem ou pou kontou. Kousan ek gen bate men. En tout ka, bon je fè mse te la. Mwen bat nem ka konte sou li kan men. Kontan men. Baz, esi a pou pa de mwa avan men. A wou sa wale men. Coupil, tout mettez là. Mettez sous coupé, moi. Mettez sous coupé. Si John, mettez sous coupé. Mwa avan men. A wou sa wale men. Baz, na pale men. Amerika. Nan problem. Bon mse. Filet.